Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC mulai jayur unit menta kasngi ka khat khandai tarik naiwing arja arpel kala penlong ya kajeng penkhoi ya ka cheng iar jayur ka jakatong bat sajain ka bakinong chongsnong ka mulai jayur pat modat baki nong patau ki jupanon kam hakne kasngi le simentaro da kinong sajain bat nong tong jong khandai ka cheng iar kumjuro hakne kasngi penkhoi ya ka cheng iar jayur la sakilang ro da urang ba snong ba ke krim sekretari snong ba w karbudon kumjuru kinong ilam ke HYC mulai circle apo ka jingilam presiden badan boklang kadang do kami nak liang jong ka HYC mulai menjadi unit tasni la yo kan pedang jangan ni ka simpun kuat leading drive kan ya bo mulai menjadi sinyar but yang aku beru jadi nong jan nong jong kan nok tahu penjual beraya nok tilang bu sementalang ka dia ka program pula penyakit unit but koi pak ban itu kan paham bukal MLA MC jo kamulai bakin subha pan hai pat kasat lang di keman di kediang jongki ha pakai day ba bukan kenala cuma pi mata pi ba kini nala kolong keberet ba kebakem teng nang sedang nang tong di kedu jeng iya namar amat ke try karet nas seneng kaya bat ini ke jengmat tu ini kom kedai kebuan nadu nak nas tembas ha ba kedu lawan polior leda he slap amar ke blok bat kalang no ska pi penyut kalang no seni ska basit beliau sepedan kam kaban sajai batang bat dan batru ba karung bat tadi ke bom dikinyut kinyat ke ngakepat di lokal MDC mah MLA MC ba bakin phai lang bakin kirap lang hak ba day bakan ni kanala hak ba kum senang bagi nang sajinang kinyut jumetoy dian hubut yang nak itu kan paham itu nong yak inti silinter dong kedai kalinti bakin man temen-temen ni kenal aku kat senyut but ni maham ru nak yang jong sang itu yang ba sambat jan bakan ni kenal bakin nem pelong ni kenal aku kat senyut ni kat sekarang berat itu plastik dibawa ke Dubai nomor berarti berat neneng tak kebekut hati try diberi tentang bam di dan mereka but hak ni ka jingpun kuat jungi kami ka engineer ngai kubiru iki orang bak senang bat iskut senang bla de matalang ban saki ya kani ka jingpun kuat jungi ke pamatas ni